not yet done. I'm still going on. We're still in our generous mood. She's getting a return ticket to South Africa, courtesy of Rwanda. And the grand prize is going to be a brand new Toyota Havao, brand new car. Let me request Honorable Minister of Sports and Culture to kindly come and assist us in handing over the crown to as we get Sylvie to open the bulletproof envelope that contains Mana we Carmen yakonje Carmen rwose Carmen naraye mutoye ijoro ryose iby'umutuku cyane uhino aya kumwiza muri yose rikakwa hagati rwose ibaze kubona urusha ubwiza Natasha koko uwo nindera nikara ko ariko gafite udufosete byinshi bareba ko gafite udufosete rwo we've been waiting for ari kugenda 2009 Miss Rwanda nikara ko hagati Who do you think it is, ladies and gentlemen? Is walking away, flying to South Africa. kandi kumweru niko kawa kamisi n'uwenda bizi nabibonye makuru Miss Rwanda bayirore koko sha Carmen nabonaga ari mwiza cyane wese bamukundiye iki kwe gafite ubwiza buhagije cyane ra karaga ko guri keza ma ko nabona se kabyibushye nyampinga ariko dusatsi yatumaze ukuntu natirera ari nziza dusatsi twari duke cyane abandi banditse n'isi bari guhibi Thank you all. She's got her keys there. She's driving away with a brand new Haval. She's gonna be her two legs brought her here to live in sport. Congratulations, all. Thank you so much. Thank you much, everybody. babandi babiri bandi bari ko